Altın olup jarqıraysın sen ayday. Arçağında yürüp aylasızdan yürüp sen ak suyunu bağını verdin. Sen жалғыз қалбайсың жалғанда, көзің күйіп жанғанда, себепсіз жанып жалынба, жалынба. Sen байралып аға байланба, табасың бақтың жазғанда, тағдырың саға жазғанда, тағдырың саға жазғанда. Әділетсіз сүю азабы қинады, айланшықтап қызда анның қибады. Gözlerim öldürer, göz yaşı döndürer. Ezağa baktı ne eladı. Sen жалғыз қалбайсың жалғанда, көзің күйіп жанғанда, себепсіз жанып жалынба, жалынба. Sen байралып аға байланба, табасың бақтың жазғанда, тағдырың саға жазғанда, тағдырың саға жазғанда. Sen жалғыз қалбайсың жалғанда, көздерің күйіп жанғанда, себепсіз жанып жалынба, жалынба. Sen байралып аға байланба, табасың бақтың жазғанда, тағдырың саға жазғанда, тағдырың саға жазғанда, тағдырың саға жазғанда. Nursultan oğlum menen gelinim Ayzirek toyun kılıp oturabız. Şu toyubuz tınç ötsün, жақсы ötsün. Ökö baktlı olsun, densalıkları beken bol. Tilegen oy maksatlarına jetsin. Жақсылықтар olsun. Şu 2 yaş baktlı olsun, önümüzü akar sakar bulsun. Toyubuzdu жақсы ötközüp alaylı. Kudayım. Nursultan koşkandan koşa karşısın, ömür uzun olsun. Keng peyil gitpes dövlet bersin. Baygambar pataсын bersin, bay dövletin bersin. Oşo toyga gelip жақсы sözdör, жақсы kaloolar aytılат. Oşolardın bardыгы Allah Taalam Nursultanга kabul kılsın. Ömürleri uzun olsun, balalı çakalı olup ösün.
ата-энеси да ушулардын жакшылыктарын көрсүн. Дайым уртуган күлкү кетпестен, şu algan жубайың экөөң эсен болуп бактылуу болуңар. Omina Nursultan şu yolun akjol bolsun. Şu da halasa baktılı bol, ömürlü bol, algınlığın daim birge bol. Jakşı toylar tüç ölsün, jakşı oynayıp barıp koyul, akjol sileydi. Tüç var. Жақшы күндөрдүн жакшысы болсун бул күнүң. Жашооңдогу күндөрдүн ачкычы болсун бул күнүң. Дайыма жолуң шыдыр, жолдошуң кызыр болуп, ушу алган жагың менен төлкө башкылышып, бөлүп жашап, ата-энени сыйлап, урмактап жүргүлөр. Абечеси. Ал жол эсин аман ойноп, жакшы барып, жакшы келдилер, тынч барып. Болуп, Şu dostlarımdan baktılı olsun, ne tilese tileklerin versin, daim akçol versin, tınç, varıp koyda tınç ötürü olaydı, jakşı varıp, jakşı geldiler. Kaygımdı tarttım tengselip, karızlar kim var mençelik, cük bolgon günüm estesin, jürögün mor töykölü. Halamdı nurga bölöysün, ak köynük giysen göy görüp, alamda bir dana yalzat, acarlığın emesen çelik, sulum es apa sen çelik. Mezedi başkaga
Hiç kimge teң edin Sen boldun başkaça Hiç kimge teң edin Yıldızda yansa da Hiç kimge teң edin En sulu bolsa da Papandan gelecek. Yaxşılar Allah'ın emilmesem şu cebde papandan. Erkek geldik daha suyunu öğrengen. Olayın yolu. Şu olan toyunda saat 5'te çıkamız aksine. Ay silah kanalım var. Ola şimdi atamada. O için ne yapayım? Mayli geldik onlar. Жақсы келдіңер ме? Тынчылык болсын, жақсылықтар болсын, 2 жаш бақыттылы болсын. Rahmat ekledim. Çaylar, şöyle. Çaylar içkin. Ben kapanlar gibi olsun. Çekelim. Buyur. Ecaz aşkı çeviriyor gidiyoruz. бактылуу болсун, кармашкан колуңар бекем болуп, мына турмуштун даңгыр жолуна түшүп атасыңар. Ошол баштаган жолуңар түгөнбөс, бүтпөс болсун. Ар дайым бактылууга. Анан кийин мына жолго чыгып кетасыңар, жакшы тынч аман эсен ойноп ресторанга кетип алгыла. Siz barbaysınız. Berip koyun. Aydan gelip bizi alın.
Evet, çempirin alana çeşit. Allah Teala şu iki balamızda baktlı tağlaylığı kılsın, bala çakalı olursun, önüm össün, turmuş yolu baysaldığı olsun. Allah Teala şu iki balaga İslam yolundaki imandı, ırıs nasipeli, aydacıra ömünen, akıl esiminen uğul kızlarda nasip kılgan bolsun. Allah Teala şu baldardaki gelecekteki maksatlarına jetip, uğuldu olup, kızdı olup, uğullarını üylep, kızlarını turmuş çıkarıp, ata babasının yolunu yoldap, toy kılıp, maksatlıklarına jet yürüsün. Allah Teala şu kızımız bargan yerden bak tapsın, ökönün bak bolsun. Gelecekte biz sıymıktangan, biz suqtangan жақшы übüllerden olsun. Allah Teala turmuş yollar baysaldı olsun, baklı olanlarım. Amin. Allahu Ekber. Sizlerge dağı baldarım, kimin üylenmek bolsan, bardınlar, turmuşa söyle kızlarım, baldarım, bardınlar Allah Teala şu жақшы jubaylara düşken toylardan, toy üstüne oynakul yürüyorlar, baklı olanlarım. Allahu Ekber. Nursultan Ayzirek Kalmaşkan kolunlar tübölüge beken bolsun, baktılı olgula, önü öskülü, köp balalı olgula. Gelecekte şu Kırgızstan'da da işengen жақшы übülerde bolsun rahmetli. Amin. Baktılı olgula. Allahu Ekber. Amin. Baktılуу бол, кошконуң менен кошогары. Бүгүнкү эң кубанычтуу күнүңөр кут болсун. Turmuşka taştagan kadamlar baysaldı olsun. Ömrüңөр uzun bol, köp bala çakalı bulgula. Eki jaktı teң sıylagan, akıldı, estü. Köp bala çakalı bolup, koş yıldız bolup, biz sıymıktanga, biz sүйүнүp, şunday bolsun dep maksat kılgandarыбыздын bari atkarılgan üy-бүлөдөн болгула, бактылуу болгула. Балдарым, силер дагы келечекте ар кандай адам maksat koyup жашайт астына, ошо максаттарыңарга жеткиле, бактылуу болгула, ынтымак болгула, дайыма бириңерди коштоп, колдоп жүрүшүңөрдү каалаймын. Бактылуу болсун дейм. Canına barsam, nege sen anca gözün alıp tartılgandayсың, uyalasың.
Canım, bugünden başlap kadamım. Sen üçün bolot baskanım. Canım, canım, bolcu sen benim kanatım. Üydögü cangan çırağım. O canım, atenemdin dilegi, hıymandu bolsun kelini. Kız kütüp жүрüp жетпеген, apamdın bolçu şerigi. Kız kütüp жүрüp
салам берсеңиздер, Игирай Чиева эжекебиздин жар тосол сакана келиңиздер. Sebäbi şamgır menen jer köwret, pata menen el köwretden
урматтуу эки жаш. Менин силерге каалоорум бекемден соолук, узак өмүр, бактылуу турмуш каалайм. Кимде ким өзүн сыйлабаса, бирөөнү сыйлай албайт дейт. Ошондуктан биринчи өзүңөрдү сыйлап баштасаңар жакшы болот. Ошондо силер башкаларды дагы сыйлай билесиңер. Ким сыйлаганды билсе, сый көргөндү дагы билет. Ошондуктан уулум Нурсултан, келиним, мына бүгүндөн баштап кызым болуп калдың. Айзирек бактылуу болгула, таалайлуу болгула. Өнүп өсүп, максатыңарга жеткиле. Kız bala үйүнө 15 күндүк эле конок болот экен туугандар. Бүгүн алды Кудабыз ак жүз менен өзүнүн ак мээнети менен баккан кызын турмуш сапарына узатып отурат туугандар. Куданы бир сыйлап, бир кол чаап койбойсуздарбы? Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, туугандар, кудалар, агайыны, тагажен, жана башка инилер. Мына бүгүн баарыңыздар ушул баарыбыз келип ушул эки жашка жакшынакай өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү сөздөрдү, тилегибизди айтабыз деп келип атабыз. Ушул жерде айтылган сөздөрдүн баардыгы ушул Мамат ака айткандай Нурсултан менен уулум Нурсултан менен кызым Айзиреке болсун. Өмүрлөрү узун болсун, денсаулыктары чың болсун. Келечеги кең болсун, эскен балдары көп болсун, шантагында көп акчасы болсун. Ата энени, кайната кайнене сен сыйлаган, тең сыйлаган. Кыргызстандын бир түркүгүн көтөргөн үй бүлөлөрдөн болушта мен тилектешмин. Мына урматтуу меймандар, Мамат аке бүгүн аябай өзү аракет кылып, дасторконун жайып, чын жүрөгү менен жерге батпай сүйүнүп аткан келбези. Ошо Мамат аке алган келиниңиз кут болсун, мага ул кут болсун, тынч болуңуз. Жакшы күндөрдө Алла насип кылсын. Бұл дүниеде эненин тилегиндей тилек жок дейт туугандар. Гауһар эжеке, бир кадам алдыга чыгып бериңиз. Тагдырын жазган бойругу экен, таба албай арга сагынат экен. Кеттиң го алыс турмуш сапарга, seni sağına terken erkeleci erkelep gelci erke kızım ay erkeci. Bir kol çağıp koymazlar mı Kudabeyga? Kudabey koyup koyup Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойго келген жалпы меймандар. Биринчиден ушу баарыңыздарга ушул жерге асыл тилек менен, аруу ой менен келип отурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин бүгүнкү ушул баш кошуп жаткан биздин балдарыбыз Нурсултан менен Айзирек, силерге кааларыбыз ушу кармашкан колуңар бекем болсун, төөлүк болсун, бактылуу болгула, эч нерседен кем болбогула, бири-бириңерди сыйлап, урматтап, дайыма түшүнүп жашаганга аракет кылгыла, бири-бириңерди баалап, барктап, бири-бириңердин кадырыңарга жетип, бактылуу жашаганга аракет кылгыла. Бардык нерсе ушу өзүңөрдүн колуңарда экенин эч качан эсиңерден чыгарбагыла.
бактылуу үй бүлө болгула. Rahmat, rahatsızlık bildiririz. Gülay Mezge, kana geliniz. Toy gününe жеткенче тоодой түйшүк тарткан бар. 9 ай ичте көтөрүп тугандары. Толготуп жанын баккан бар. Эмгегиң бийик зор тоодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыңыз. Бой жетип мына Нурсултандагы келин алып келип отурат эжеке. Той бут болсун, келин бут болсун гана. Тугандар бир кол чабып койбайсыздарбы? Aziz mehmanlar, Kudagılarım, kudalarım, bir tuğanlarım, kayınjurtlarım, taga jurtum, dostlarım, aşullarım, bardığınızlar, kuş gelisizdir. Nursultan kulum, Azrek gelinim, baktılı, жақсы, атылуу балардан болгула. Өзүңөрдөн чоңду сыйлаган, кичинелерди заттаган жаштардан болгула. Бактылуу болгула. Капкай калып. Gülüp turat, jılmayıp turat. Ökül ata ökülenele dedik, ökül ata mındayda bir үйдү açıkçın alıp bilet, javarıga japkıçın alıp bilet. Жылтыратып, колдоруна такычын alıp bilet дейт туғандар. Ökül ata toy kut bolsun, oğul kut bolsun, kız kut bolsun. Kana geliniz, söz gezegisiz. Mehmanlar hoş geldinizler. Jenim Lemurun emin bulun bolup kaldığım sudan gelin kızım Ayzire kuş көңілбек болсын. Har daim бактылуу болгула. Кармашкан көңүлтү бөлөкө болsun. Ökül atağızdan kalıp ketken sözlerin öküleneniz alбетте толуктап койсун. Kana geliniz. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, меймандар. Ушу улуу Нурсултан кызыбыз Айсирек, бактылуу болгула балдарым. Биз бүгүн аябай кубанычтабыз. Ушу Нурсултандай уулду, Айсиректей кызды тарбиялап ушул даражага жеткирип берген ушу ата-энелердин таазиминдебиз. Ар дайым бактылуу болгула балдарым, бар болгула, кармашкан болуңар бекем болсун. Рахмат. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот. Дос 100 жылдык болсо, куда 1000 жылдык болот дейт. Эл алдында, журт алдында жакындыкты белгизип, кудалыкты белгизип, бир кучакташып, жутташып койбойсуздарбы? Ökül ata öküleneriz бүгүнкү тойго шакектен сырткары өзгөчө сарпайларды алып келген. Ак калпагыбыл Кыргыздын Алатоосунун мөңгөсү, калпагына тийишчи душмандан келсе өлгүсү, кышында баштан üşүтпөйт, жайында баштан ысытпайт, кийизден жасалгандыгы бул көчмөнлүктүн бийиктиктин белгиси дейт туугандар. Ал эми кол чаап койсоңуздар, бул сый урматтын белгиси экен да туугандар. Çeşmeye turunuzlar. Ошол бойдон 2 жашты куттуктайбыз, андан соң орындуктардан орун алабыз. Just to
бириге тартыңыз мына. Кудалар бири. Kıstırgan insanlardan жолları бердик. Дагы да келип атат. Албетте бүгүнкү жакшылыгыбызда 550 инсан. Кыстырган инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул жерде алма жүзүп терген агаларыбызга, эжелерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Рухсат берсеңиздер, тойдун эгелери орундуктардан орун алсаңыздар болот. Сол чөптөктү музыканттарга таштасаңыздар да болот. Келген коноктордон кабыл алсаңыздар болот. Seni suyup sende öttön bağımda seni sıyloo seziminde kanımda eylemesen aman bolsa ала тоғыр ата жұртта іздеп қылалар балағды демекші. Рұқсат берсеңіздер Нұрсұлтандың жалпы ата жұрт жамаатын сөз кезегіне шақырайын. Қана келіңіздер. Жаны ағауыз баштаған, қаны ағауыз баштаған, Абдуллазиз ағауыз, ал эми түп тағалар жамаатын баштап шығат. Руслан ағауыз, Өзгенбай ағалар баштаған ата жұрт жамааты. Қана келіңіздер. Түп тағалар жиендер
келишип сүйлөй турган инсандар бир кадам алдыга чыгып берсеңиздер. Ким сүйлөйт? Assalamu alaikum. Кадырлуу меймандар. Rahmat. Bilay. Şu ağırlıkta gelmeyen sizlere kutlu olsun. Şu bana çakalı olsun. Ömürleri uzun, gelecekleri renk olsun. Sizler duyakta katılma oturma destekten olsun. Nursultan gelin atmasını çıkarıp koydum. Ömrün uzun olsun, vaktır olun. Kuday nerede yaşlık dileklerimizin varlığını versin. Toylar toyluğunu versin. Ağalardan dağı bir insan. Rahmat Gülay. Buna Gülay kaç yıldan beri maksatlık olan vakıflarda oturasınlar. Şu büyüncü toylar kutlu olsun. Ne kalasından maksatlıkla geçsiliyor. Gelinin kavul olsun. Şunları kudalar, iki kuda şirin yorgular, iki yaş vakti yorgular, Müslüman öyle derinde. Kudayın yetilesine türeyi maksatlıkla geçsin. Ruhsat berseňizler, ağalecek düğünlerimizden iki insanı geriňizden. Hurmatly toy eleri, muna bugün Yengence Uluvar Nursultan'dı üylep jatasızlar. Şu 2 yaş baktılı olsun. Dünyada ne жақсы iyilikler vardır. Halı tilekler orundan versin. Şu gelgen doyga gelgenlerin bardı tilekleri halı olsun şu 2 yaşka. Bala bakıp, bala sүйüp, ata-eneni kuantkan, ezekten ata tegin, uğul baldarını atkan, el jetinip buna bugün tuğan ruh çoğulup, Japuzdan baktılılık, arı tilek, Japuzdan arnavatılır. Sana geliňizler. Kıymetli Ramil Sultan, bu gelinin sizler gelecekte bozkulu salaylı yaşlardan olma. Şu 2 hafta temsilen karşı yaşlardan olma. Şu bizim tilemiz. 16 Temmuz'dan çay içip 2 yaş üçün dua alıp durası, ne? Kara. Cemaatın aksakallarına priz. Aksakal bu sizge, bu uydan kurçukpanız. Aksakal, bu sizge. Bu, kana gelin sana. Alıp gelgen kandidatlerde toylarında tapşırsanızlar болады. Kana gelinizler, Atajurt cemaatı toy kutlu olsun. Atajurt'un adına bir yür kolgoyruk. Kolgoyruklar tapşırınızlar. Жалпы
келип келиңиздер. Hoş geldiniz. Bizim kızımız Aydırak ve olan toyuna. Şuradaki bana ekeceğiz. Vaktılı olsun. Daim işlerine ilgili densallık için atanesiyle kayrıldığı bazıdan olsun. Şu bazının ömrü uzun. Uzun bana çakalı nevre çevreleri olan şunday restoranlarda toy versin. Hurmatlı konuklar, Құда-құдағайлар, туғандар. Әрбір адамның өзінің ару тілектері болады. Ошол тілектерінің ең негізгісіне Мамат менен Абдимиталип өкө жетіп отырады. Әрбір адамдың бала чакалы болсам, уулду болсам, кызды болсам, уулумду үйлөсөм, кызымды турмушка чыгарсам деген ару тілектери бар. Ошол тілектерди жетип, мына бүгүнкү күнү ушул ресторанда бардык жакшы адамдарды чакырып той берип отурушат. Ушул тойдун себепкерлери болгон 2 жашка бардыгыбыз жакшы тилектерибизди камдеп отурабыз. Ушул 2 бала бүгүн турмуштун даңгыр жолун аттанып атат. Балдарым, турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Өкөөң ынтымак болуңар дайыма. Ынтымак бар жерде ырыс болот, береке пейиз болот, оомат болот, жакшылык болот. Ошон үчүн силерге биринчи ынтымактыкты каалаймын. Эми ватан менен элге көрөт, жамыр менен жерге көрөт дейт. Силер ушу ата энеңердин жакшы баталарын алып, ошол ата энеңерден сыйлап, урматтап жүргөн. Алла Таала силерге чын ден соолук узак өмүр берсин. Allah Taala sizlerge ayday çırayı menen, akıl esi menen, ömrü menen, İslam yolundaki imandu, uğulduzlarda köp versin. Köp batacakalı oldular. Allah Taala sizlerden de kaldığına koygun yakşı maksat teklerler var. Oşul maksatına teklerler jettiler. Uğul üylögüle kız şartlarda sizler dağı ata dualarının yolunda. Sizler dağı elden batan dualık bir güle. Sizler ıntımak bolsunlar. Sizlerin üylögün ıntımak bolsa. Şul oturgan zaldağı vardır. Konuklar biz kuvançta olabız. Allah Taala sizlerge ıntımakçılık versin. Gelecekteki maksatlarını bardak karısın. Alemi Құда-құдағылар boyunca etkilatman olsa, biz Mehmet Birin adına varlığız bileriz. Ökötün ak köngül, el için, yer için canındırıp iştegen, bizim papan sapkozunda, papan ayda hükümetinde köp işleti yasagan altın adamlardan da. Uşulardın tarbiyalanan bağları yaman bolbot degen oynamız. Uşular sizler şirin bulanlardan olmalar. Şu bağlarga ülgü olmalar.
uşlarga jakşı öğretler. Bilenin balasını balağını alışıp okuyun. Uşa Kudagaylar da oşa ballarga bilmegenini bildirip, düşünmegeni düşündürüp, özüne uğur kız bulanlar. Allah Teala uşların jakşılığını görüp de, urmasıyın görüp daima, var bolula minki toplalarında. Kelgen konaklarga işemeyinizler. Alar tamaktan olacak. Özünüzler kalacak durumuzda. Fırsat deseniz de. Siz mehmanlar, bugünkü benim ninim veren gelinimdi, erkek kudalardı eylilerimiz, uşulardı, kız uzattı, balların üylötü toyuna, bağırdığınızlar kuş gelip sizde. Bana kürkülöbön düzgün ayağında, Jaşmakay kılıp, Janıçıl'ın başlığına, Janıçıl gerekmende Jaşmakay koy ver başlar. Eğilim katalaylı gel, şuna eğilim çoğulduk Mehmet. Şuna Jaşmakay koy uyuşturup atasın, biz bu da katarı sana rahmet ederiz. Eğilim hadi, yavukar, koylar kutlu olsun. Koylar atasınlar, tez. Ballarına baktığım kalıp Jaşmakay yaşadılar. Bulduzlardan barman cemden bağırda, baktığım olup, Jaşmakay yapar şakar balonundan biz tuğanlar tekleşiriz. Yani, kudalar taraftan bozuk, Mehmetlilerimiz yaşıtanımız, hazırlıklı acayip kanday, ökü, kapanlar kanunlar, kapan emes şu, Karasu rayonun bağırma kanunlar taşı yigitler, ökü kalışıp kudağı olmak çıktı, ökülerin tekmalarından şu, yaxşı dileklerine bakları, iyi yaxşı yaşlardan olup çığa gelsin. Urmatçı şu koydum bu dökörleri, ayızrek gülen Nursultan, Nurake, Atenemek Jaşmakay dönüştürüp, silerdi bunlarını öz koyduğundan ayrı çıkardık, yaşına koyup ötmek varat buna mama. Siler uşlardın, silerge olan işin için hatta gelecekte yaşlı, şu Atenemek silaran Jaşmakay yaşlardan bolup çıkarken bile. Bardan cergen sindin bağırda, bardan cergen bastıda, Atenemek silaran yaşlı yaşlardan bolup çıkıyor. Biz oşanılmaydık, oşanılmaydık. Gelecekte diyenleri var buna. İlahi kuşun çabuk silerge alamalan yolunu açıp, yaşlıları balarını, yaşlı büyüklüğünün bolup çıkıp gelgine. Baktığım bolup balları. Kudalar, ıtınak bolup koyunlar kutlu olsun. Salamatlar, hurmatlı tuğanlar, biz için en kıymetli mehmanlar, saltanatlı geçinizler menen tutuktayım. Bardığınlarga uzun ömür, vaqt alay qalay, men öte daim şunday jakşı quvonchli günler bolsun. Hurmatlı inem abi, Kudam Mehmet, bugün şu ballarına üylöp, ayabay suyunup topundan turasыңар, uşu suyunuştun günüңөр tügölüktü bolsun. Baktulu vatene bolgular, uşu 2 jaştın baldарын, nevrelerin jetelep, bakbaygan bay-baybanча болуп төрдө отуруп ак батаңарды берген, акыл эстүү, айдай чырайлуу бай болушуңарды каалаймын. Урматтуу 2 жаш, бүгүнкү турмушка таштаган кадамыңар байсалдуу болсун. Дайыма бүгүнкүдөй кубанычтуу болгула, ынтымак болгула өкөңөр. Кош жылдыздай болуп дайыма кармашкан болуңар бекем болсун. Бактылуу болгула, көп бала чакалуу болгула. 2 жакты тең сыйлаган, эстүү, акылдуу балдар болушуңарды каалаймын. Силерге эң жакшы үлгүлүү үй бүлө болушуңарды каалайм. Көп бала чакалуу болгула. Ойлогон ой максатыңарга жетсиңер. Силер элге кызмат кылгыла, биз сыймыктанып сүйүнүп жүрөлү туугандар. Мен ушундай. Болуптур sizge. Fazlada bol Jaşmakay ак батамыз үчүн. Аксакал, бул sizge. Кудалар куш келипсиздер. Төрүбүздөн орун алып, сыйыбызды алыңыздар гана. Ордуктардан орун алсаңыздар.
Nursultan'ın Tavacurt cemaati söz gezegine çakırayın. Jana şonday ele Mamat ağabızın Kudası cemaati birgelikte gelesizler. Tavacurt cemaatın başlap çıkan Afsatar ağabız, Nurdin ağabız, Cengiz ağalar başlagan Tavacurt cemaati. Manevi Kudası cemaatın başlap çıkan Satıvalda ağabız, Abdikerim ağabız başlagan Kudası cemaati. Kana gelesizler. Tavacurt Kudalar. Sizlerden taktan taşlardan olsun. Kana gelin sizlerge başlaydı. Güleğimden Mamat'ın üyünde çoğun saltanat. Barınızlar göğü olduğunda özlerinin küçüğü olasının üylep gelin alışıp koğanıp durgan gezi. Oşanlıktan Mamat, Güleğim, biz sizlerge şu algan gelin yerini tutuktayız. Şu gelinin ayağına cengil olup, üylüğü, tüçülüklü, desoluklu, baygerçilikli alıp gelgen ayağı cengil gelinlerden olsun dep dileybiz. Oşanla birge bu gelinimiz sizlerge kız bolsun. Nursultan bolsa kayın yurtuna jakşı üye ola emes, buğul bolsun degen jakşı tileklerdi dileybiz. Emi jaşlarga olsa geleceğe keng bolsun, örüşü jayık bolsun. Ateneni sıylagan, kayın yurtu sıylagan, jampile tuğan yurtu sıylagan Kiçbey, Kırgızdın sat sanazın varmagan jakşı sizler mına tajribalı kaynında olup kaldılar. Bayatan beri otursam ulan gelindi dayındap atacak alt tuğra bireunun balası gelindi balası ödep kiyinlerse eken sizler jakşı biles. Ümlöğünge teşçiler daha bir jolu. Algan geldiler dayıma şu sizler kaldırganda jakşlarga kızınarday olgan gelin bolsun. Geliniz. Assalamualaikum hurmatly tuğanlar. Bugün mına bizim Kudağız Mamat geldiler. Yüne baş koşup attık, şekerini baktırıp olsun, geri ölsün. Özlerinin ömrü uzun olsun, evrenin olsun, argan gelini kavur olsun, yakşı gelenlerden çıksın, zamanımız tıç olsun, her yer tıç olsun. Ahmet. Bu geçinizler menen hormatlı бүгүnkү бактылуу тойдун күбөлөрү. Мына бүгүн насип эткен ушул 2 жаш төбөрөктүн төрт бурчун бириктирип, ал жагы папан, ош, андан кийин биз мына ноокаттыктар келип баарыбыз ушундай тарнакай тойду татып отурабыз. Эже жезде мынакей бүгүн балдарыңыздардын баардыгын үйлөндүрүп, жайландырып, мына акыркы балаңыздарды бактылуу кылып, элге той берип, баш коштуруп отурасыздар. Мындан кийин жездем экөөңүздөргө бактылуу каарылык берсин. Ушул балдарыңыздар сиздердин үмүн тилегиңиздерди актаган, акыл эстүү, ыймандуу, адептүү жаштардан болсун. Жездем экөөңүздөр дайыма ээрчишип алып, ушул балдардын чайын ичип, бактылуу, каарылыктуу өмүр сүрө бериңиздер. Ал эми 2 жаш дайыма келечектери кең болуп, асмандары ачык болуп, жүздөрү жарык болуп, бактылуу турмушта жашай берсин. Kudalardan Kudalı ejekeriz. Mamat ağabızın kudası öptü. Ona geliniz. Baktılı olmalar başka gider, halaylı olmalar karşısına gider. Hükümetten Allah Teala'dan budayın misal versin. Balanın çakalı olmalar. Atını verip silasalar, sileren batın elinden pazarlar silayıp. Oşunda ele toyalamayla onaklar, bağırınız baktılı olayınız. Zamanınız tıkısı basın, topçuluktu, morçulukun cili olsun. Asmanınız açık olsun. Bağlarınız ağızlarınızdan misal versin. Ömür versin, bir zor versin. Rahmat. Ağalarınızdan Kudalı. Toydun köylere. Nursultan jana gelin olabız. Ömrüңөр uzun bolsun. Mına bugün turmuş yolun astanasın atı atasına yoluna maysallı olsun. Baktılı olurlar. Evdigi şu yılı, şu ayda devre erkelet kalsın rahmetine gülayım. Kalgandan aytılgan kolu tileklerge koşunabız bey. Hoş gelipsizler. Toy ellerini tutuktаңыздар, andan soň orunduktардан орун алыңыздар. Kudası Tavacurt.
kelip жетti. Жалпыңыздарды жарым сааттык тыныбыга чакырабыз. Кана келиңиздер. Оң жак дебей, сол жак дебей. Кудалар, кудагайлар, атажыр, тагажыр, жалпыңыздарды жарым сааттык тыныбыга чакырабыз. Эльвира Ешиева ишкерди. Бүгүн майдан, бүгүн той, бүгүн бийлесек качан? Шу бийлегендерге той элес ата жакшы кайбелек. Келиңиздер,
muzikantlardan candan söylüyordu. Öküle kalsınlar bana. Şans gelecek. Alacağız namusum var, batırsan
Экинчи бөлүктү баштайлы. Бир алакан чабып койбойсуздарбы? Эки жаш ортолукка түшүп берсеңиздер, кана Нурсултан, Айзерек, кана келиңиздер. Эки жаш ортолукка алып бийик, танцевальная группа Халбийке. Бие. Сүйүү бие. ушул башка келип бериңиздерчи. Караңыздарчы туугандар, баарыбыздын башыбызды бириктирген ушул инсандар. Жакшынын жарыгы жалпыга жугат дейт туугандар. Жакшынакай инсандар, жакшы инсандар. Нурсултан ага, кайсыл тарапта аласыз? Команда тандабайсызбы? Оң жакта аласызбы же сол жакта аласызбы? Сол жакта алыңыз, бул жакка өтүңүз. Кудалар оң жакта отурат, сиз Айсирек командасы сол жакка өтүңүз. Мындай кылалы туугандар. Азыр кимдин командасы жакшы гол чапса,
мына ушул Сушилка өкүл ата, өкүл энебиздин үй бүлөсүнүн атынан. Нурсултан командасы дегенде кол чабасыздар, сиздер Айзирек командасы дегенде кол чабасыздар. Келиштикпи? Байкап турубуз. Кайсыл команда жакшы кол чапса, айтасыз. Маэстро, оң жактан баштайлы, уруксат берсеңиздер, Айзирек командасы. Нурсултан командасы. Рахмат. Кол чапканда биринчиден активде ачылат экен, маана көтөрүлөт экен туугандар. Эми Нурсултан ага чынын айтып, кайсыл команда жакшы кол чапты? Өкөл бирдей эле. Бул жакта агаларым айтат, биздин команда кол чапты деп койсоң болбойбу дейт. Сиздики? Биздики? Мындай алалы. Сиздер ай жарыктырдыңыздар, Ай жары орундуктардан туруп, кол чаап, вилкалап турист туугандар. Маэстро кеттик. Кол чаап туугандар, кана кеттик. Чынын айтыш керек, Нурсултан ага, кайсыл команда жакшырдады? Өзүңүз жакпы? Өзүңүз жак дейт. Нурсултан командасы жакшырдасыздар, өзүңүздөр кол чаппаңыздар. Сиз жак жакшырдадыбы? Биз жак жакшырдады дейт. Жакшыр